Shalom. Oras langit duhutan on amin. Tabiring maid sika nilas niro kahatohap menahian. So dia itu ngihay laon. Kebihudul di siamun di habangsa ni debata. Paingot-ingot hamo. Aka si pardosa, asa unang marnalo jahamu, unang madate todimuna. Martang yang mahita. Ali Tuhan debata aman namin na di bonagicang. Asih maroham di hami halak nagalyon. Di daho nagugudu musunami. Seta ludo hami di bahan si polisi. Jadi dia rahot Yesus mana 10
Jadi digohupi uap ni miyakima bagasi. Jadi sarasian akasisian nai si Judas Iskariot na yang majehon iba na mandok. Buasa so ginadi si miyaki arga 300 hupang. Bahas lehon niyan diak na pugos. Aledda dan pugos na sinarihon na ubahin na niro iba na songoni. Panak kuru iba na tahe. Diusung do asi-asi ni halak. Ay tu iba na di pasahat puroy. Dungay ni na Jesus ma. Pasob bumay iba na. Ay di para diido hiratu ari hatatanopi. Ay totong doadong na pugos di tongo-tonga muna. Jala asal maolo hamu tarpatongon hamudo na ninggan tunasida. Alayang gua hudang manotong di hamuna. Itap nai natarbahesa do na niulanay. Nama joluani do ibana mamiyahi pamatakku. Songon di nama nanom. Situturo hatakot tu hamu. Manang di dia dilihat portibion di jami tahun muse barita nolion. Hatahonon na do nang.